Inkosi yandingelela amaNazaretha amahle enkosini. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikaBaba uThingolo eMakhosazana ngesihlabelelo sekhulu 56. Sicela umshumayeli Mazibo wabhekuzulu yasola lesihlabelelo Nkosi Mbusisi. Nkosi kusupha mabangcwele.
kube buhle kufana nasekuqaleni. Nkosi isizwe ezweni. Amen. Ngiyacabanga ukuthi akekho ongazi ngalolu thando. Uma ngicabanga ngibheka olwami uthando engibona engithande ngalo ngabe kanginawo umuzi. Njengoba ngihamba kanjena angihlali angihaliswa ukuba nginemali eningi, kodwa lolu thando luye luyiveze ngibone sengiphumile ekhaya sengiyilana ngoba ngicabanga ukuthi lo muzi uzodilika mangiphakathi ngoba wakhiwe lolu thando. Manazareth amahle ngangithuthile ngibophile imithwalo, kodwa lolu thando lwaqhamuka nezimoto zalo nomdluli bakujika baye bangena lapha kusuku ngakhona amajakete angizungezayo. Ngathi awungaphela ke namhlanje ngingene lapha lwafike lwangena laphuma. Ngathi mathi ngiyolutshela lapha kade ungena khona njalo ilapha kunamajakete angilumayo kuleli nxiwa. Lwaphendula kuqala kunakasho lokho, lwathi hlala kuleli nxiwa nalapho uyakhona kuyoba nje ahlala ungahambi. Imoto engangiqashile Manazareth amahle ayibange ifike yakhohlwa indlela yami, yakhohlwa na imali yami noma ngayabuthi imali yami ayikweni. Manazareth sekufike lolu thini lwathi okuleli nxiwa ngiyokushayela ngeduku lwami elimhlophe kuphele konke. Manazareth angikholwanga kaye ngafika kuyena esembusweni ngathi baba kungena izulu la namhlanje ngiyahonywa nje kodwa noma ngizele lutho. Wathi ukukholwa angeke uthandwe ngumuntu. Ngithi nami futhi hlala lapha manje mangihleli ngicabanga nizokuthiwa ulapha ubaba. Ngithi Nkosi yami sengenzeka mhlambe lekhaya libhidliwe ngiphakathi ngoba hayi ngoba ngilakhe kahle kodwa nje liyangenelisa enhlizweni yami Manazareth amahle. Yikho ngithi ngizozibongela ngizozibika kulolu thando nawe oluthandile nawe bese ngisheshele endleleni nawe uzibike kulona. Ngiyazibika kulolu thando ukuthi njengoba ngibambe lo mbhobho nje ngikubambe ngalezi zandla zombili, akuvumi ngibambelele isho phansi, akuvumi nje ngilale phansi engathi ngahlala nje lezandla ngigonile. Kodwa ngalolu thando namhlanje ngiyacabanga ukuthi ngizofika konke lokho ngikwenze. Ngiphila ngalezi zandla mina, yilezi zandla engiphila ngazo. Igeja lami leyintandane baba. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi lezi zandla zami ngiphinde ngisebenze Nkosi uSenkosi.
wasengwavuma ithempeli kusethembeni. Amen. Bantwana bahleli basezulwini kuthiwe asikhulume ngobaba uThixo lamakhosana. Imisebenzi kade eyenza uManazaretha kithi sonke. Ngakho-ke bantwana bakhe basezulwini ukuthi angikhulume ngani ngoba nami lokuthi uThixo lokuhlala lwenza ukuthi ubani nobani, kodwa nami kukhona lakwenza kimi Manazaretha Mtshisi. Amen. Wathi kusukela nje kubaba ilanga lamalanga ngihamba umhlangano intaba inhlangakazi, walandela kwaba inyanga yezulu lokuhamba phansi kuye phansi. Kuthe mase kuThixo lamakhosazana abantwana bakhe basezulwini ukhuluma ngami. Kuthe mase kuThixo lamakhosazana ngahamba lase liyamzungeza idimoni. Wangasavuma ukuthi ngihambe ngizongenisa umdedele la, ngingenise idala zakhe lithi nalapha ngale khona. Ngakwa basavuma ukuthi angize ngikhiphe umhlangano uma ubaba bathi umhlangano uyaphuma uye entabeni ngiphume kanye nabo ngihambe phansi endleleni. Ubaba athi sekuzobekwa itshe lapha kubekwa khona itshe. Kodwa mina akwangifikele ukuthi ngisho nje ukuthi mabathi asambe ukuthi siyahamba ngathi angizukuhamba namhla ukuthi ngiyele mina ngizohamba sengihamba ngoLwesihlanu nje ngiqonde nje enhlangakazi. Bahamba balungenisa umdedele waphuma umhlangano bakwashwela ngokuphuma komhlangano enhlangakazi. Baphuma bahamba endleleni babethi mina base bayibekile inhlangano enhlangakazi base baphindele emuva laba bemoto. Ngase ngithi mina ngizohamba ngoLwesihlanu, ngaphindela nabo ngoLwesihlanu Manazaretha amahla sezulwini enhlangakazi ngahamba ngofika ngalelo langa lelo. Kodwa kwakungekho kwakungibambile ukuthi ngingezi ngizokhipha umhlangano, kwakudimoni lalingibusa lathi lingenile. Nabo nyaka olandelayo Manazaretha kwaba yikho khona lokho ukusuka nje ekhaya ngoLwesihlanu ufika enhlangakazi ngalelo langa. Kuyaphinda futhi kwaba ilanga elilandelayo, inhlangano elandelayo unyaka ngaphinde futhi hayi wazi wathi nje umfundisi ubani uyekele umkhokheli kusho ukuthi nje ngokuhamba seniphelele seniphethe konke namanzi yonke into. Kodwa isimangaliso ngoba mangifika lapha ngoLwesihlanu kwakuthi makuyisabatha ngihambe
ngiyongenisa isabatha ubaba memezele umgida memezele isidlo ngikwenze konke kuthi mase ngibuya ngisayivala inhlangano ngibuya manje njengaMahlasezulwini athi ubaba siyahamba siyovalisa inhlangano ngesikhathi kuthiwa iyobingelela inhlangano angikho mina ngisekhaya ngilinde ukuthathwa ngemoto ngihambe indaba kaShembe inkulu manje njengaMahlasezulwini ngahamba ke ngilohamba kwase kuthikelela ilanga ngizokusho ukuthi akuthandekanga ezulwini ngoba bengingawungenisa umdedele ngayikhipha inhlangano lasendleleni nabe nalena ngoba basathi kuyobingelela intaba ngingabi bikho mina ngifike mina sekwenziwe konke nje manaza cha indaba kaShembe inkulu bantwana abahle basezulwini kanti wasezulwini uyabuka nje konke lokho angiyi uyabona ukuthi angiye emhlanganweni kodwa ngibuya la kwathi ke ngelinye ilanga ke malanga Mahlasezulwini ngiqonda ukusho ukuthi uShembe ukwazi yonke into oyenzayo kwathi ke ngelinye ilanga ngazibona mina ngikhona lapha ePleni kwase ngizosondela nje ukuthi uyiwe enhlangakazi ngiyazibona lapha ePleni manje sengibona sengilapha hawu ngifika abantu bagcwele amaNazaretha lapha ngibemhlophe bagcwele nje kule thempeli ningako bagcwele Sawu ngifike late shothi ngephuza ukusuka angihambe ngiyongena lapha ngithi ngiyamangifika lapha eSamuel manaza late singena ngalo nje nomama ngifica isango livaliwe ngiyojika ngibuye ngithi ngizabulele siyaphume ngalo base sihamba siye enhlangano nalo leli ngakubaba mkhulu livaliwe hawu manje ngizokwenza njani ngimi ngedwa nje bagcwele lapha phakathi ingwemhlophe bathula abantu angimi ngedwa lapha ya ngithe kuthe kusenjalo ngingazi ukuthi ngizongena kanjani manje bathi ngenze njani ngavele ngema nje kwase kuqhamuka inkosana manaza amahle yasiya akaphakithi ethempelini yathi ngithunywe kuwe ngizokubuka ubaba uthanda ukubuza ukuthi ngoba lapha nje wena ulotshwa kuphi ulotshwa ngasikhathi ngoba thina mase siphuma lapha sesihamba siyalomba siphuma lapha eGate wena ulotshwa kuphi angizange ngiphendule ngoba ngangazi ukuthi ngizothini kwase ngivela phela khona kusho ukuthi ukuhlala kwami ngingazi ukuzokhipha umdedele nenhlangano akukuhle ezulwini lokho ngavalelwa mina manaza amahle isangibale isihlambele sithi nje nanxa sengivaliwe ngeke ungene angizange ngingene kule sango lethu lamakhosikazi noma kulele liphuma angizange ngingene futhi akuvale nje yonke indawo angitshela umuntu ngathi hey kufanele ukuthi nje ubaba uthothi lento engiyenzayo akayithandi ngase ngiqala khona lapho ke ngase ngihamba umhlangano benjalo nje ngihambe phansi makulomngenisa umdedele ngihambe phansi angazi ke manazaretha Mahlasezulwini noma lokuvalelwa kwami noma sengihamba ke noma uNkulunkulu uyakulowalivulana isango lapha ngidideka khona ngazi ukuthi ngoba ngangivaleliwe amasango amabili esiphuma ngalo masiye enhlangakazi ngavalelwa ngangena laleli lethi lamakhosikazi ngangena noma uNkulunkulu la walivula mase ngiphindela noma walivala ngazi-ke ngicela ukuthi nje sathi uNkulunkulu asisiza abantwana abahle silalele umthetho kaShembe singazidaleli owethu umthetho ngoba owethu awunosisanda uzosivalela inkosi uzisende kuzwini amen.
wasemzini wenkosi esabelweni eThafakoko. Bantwana bahle basezulwini sihlangene ngendaba enkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu omhle wasebuhleni engikhethile noma ngimema phakathi kwekhaya ukuba nami ngizophakamisa iflegi elihle lemsebenzi yenkosi esihlangene ngayo uthixo lamakhosazana. Hey, ukuba inkonzo eyami bengizothi bekhaya labangcwele jabula nathi ukuba sibingelele abangcwele kusabona kodwa umnikazi usesihlalweni uthele alibele inyivesi esindisela sihlangene ngenkosi yomusa sihlangene ngonyasi siyibonile imisebenzi emihle sayibona nemisebenzi ebuhlungu ebeyenzeka phakathi kwethu kodwa ngikhumbule ekuqaleni bantwana bahle basezulwini sikulo muzi sifika kule ndawo sibona le nkosana phela inkosana kababa yelusa iy'mpahla zikababa igqoka leyo yeNazaretha igqoka leyo yeNazaretha eyishina ihlangana nawe endleleni iphambule iphelele endleleni ulingelele wayilingelele simbona lo mntwana wenkosi kuthiwa umbala wenkomo elusinkomo zikababa. Ngikhumbula abantwana abahle basezulwini ngosuku sezenzeka izinto kulo muzi awukuba kade sona zenzeka izinto kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngesohleni ngoba zithi uma zenzeka izinto ngingabhukile ngila ngobalele ngilindele ukuthi lizothini izwi. Siyathanda bantwana bahlube sinezandla noma siney'nhliziyo zamukela ukuthi ngabe siyabamukela ngoba siyathanda ezulwini ezezithi uma zenzeka izinto ezibuhlungu singasazazi ukuthi loko lawo lisishonela nje sizobhekaphi kodwa ngokuthi ngoba uNkulunkulu uyasithanda sesithi uma ngabe sezenzeka izinto sifikile usuku usuthatha umzimba usuyobeka endlini bese sesikhululekile sesitshele ukuthi kusuka manje siyaphi singaphelelwa manje. Bantwana bahle basezulwini ngikhumbula ngosuku sezenzeka izinto phakathi kwalomuzi isikhothama inkosi inyanga yezulu lakhuluma iqadi awubani inhlahla abantu basemekadini ngoba bamamukela uThixo. uNkulunkulu uyasebenza ngawo. Ngisho ukuthi umuntu uyajika ngabe ngiyazijika ngithi ngowasemakadini ngowabangqobo wabangqobo bayizinhlanga kodwa ngeke ngikwazi nakhuluma ngakho nasitshekile phakathi kwale ndawo ngalezi zinsuku bezazinzima baphahlanze iqanda lesokala. Ngikhumbula abantu ababeseduze kwethu awu besihamba kasithi izindlela ezilesizwe besukile zakhuluma iy'ngane selikhulumile iqadi selisho ukuthi mina ngithulukathwa ngalolu suka ngokuphuma kanje ngithi ozothabatha umsebenzi usimalibala akhuluma izulu wahlona ihlahla ngabe sazona ihlahla noma abantu noma yimbuzi yasanje noma iziqu yini phakathi kwaleli thempeli likisongela ngabanye samulelo ngomuzi kodwa khona lapho angeke singomanye singomanye khona iy'ngane zafela eduze kwami ngabe ngibheka bathangona iy'ngane nje zingane zingekweni eyathi ngayisho inhloko yabangcwele kudume izulu zathi awushele niyamuzwa umuntu ekuthatha iy'ngane zikababa
incwadi ibhalwe iphi incwadi ayiphethe wathi omunye phona amaNazaretha othatheni uyabeza lisebeshaya ingwenya njengasayazi kanti ngaphambi lezingane ziseduze kwami ngasho kakhulu ngase ngibacuphile angithi bazoqonda mina bethi uyakhuluma babe kunesandla sami siyasebenza nalesi sami mawumuntu ngingamzwa kahle ngishaya ngomntana nje ngivala umlomo bangithi ngizobavala basho ukuthi abayinkoli bathi amaNazaretha ngoba ngizocikela bantwana basebasezulwini ngiyakhumbula inkosi yamaNazaretha utshiwo lamakhosazane lisiyana siyayalwa kephi indle bazizwa belisiyana utshiwo ebantwana ngazo zonke zeluleko lithi uthixo uma singaboni ngasolinye asale phansi sibonisane ngokhona lathi ungambuka omunye ngathi ubona umsimba nengozi yathi amaNazaretha nibanguntathu ushiko semaNazaretha umusi yathi amanga eninayo angisawahamba mangisena wafutha namanje futhi kunjalo mina inkosi yamaNazaretha kufanele ngithetha angilandele ngemuva ngizobonga ngizoyibikela ngizohalisa ngoba umsebenzi wayenza ngimangulilele mina inkosi yamaNazaretha yangivalela isako eladlulekile ngihambele zingane intombi zazashiya umsebenzi zahamba zalandelana 2003 yahambele ngo-2005 zacima ngilibanga konke khona kodwa nayo into abakhulu enkusemusa ngikhala afika inkosi yangithoba yangithoba amacabala evulekile enhlizweni yathi ithula ngisukhala wathi uyabona ngikukhala nje nami sengiyakhala ukhalisa ngomqondo yathi leyo sala ngithandana ungaphinde kwenzeke lokho akuphinde kwenzeke ithi kwasazana ngemphoba lezontsuku umphathi lapha ekhaya engulo ithi ngikhokhele ngizoxoxela ngibonisa inanga sibambise ebusukulele ithi ngibone indoda ilapha engaleni lapho zatshalwa khona iy'ngane ithi le ndoda inonile ezokufaka iyumvangeli uthi yindeke le ndoda insundu uthi yayikhuluma laphayana ithi awuphelele umkhuhlane uthi yasho le ndoda uthi wangisa ukuthi ishokola uthi ngama ngayibunga ngathabo lome engaleza ngakhezo uthi kezwa kumethi ngithi awuphelele umkhuhlane uthi yasho kanjalo ndoda uthi yashindila yayaphuma ngesango uthi ihamba ngamandla yayakena yosithela ithi ngasengephapha ngasekusho ngathi uyabona ke lo nkosazana wangibona mawuthi mude umnyama uhamba asheshe ubukuluba komzalayo ngokuba komzalayo bayisheshe mnyama ethunyiwe ukuthi akazovulisa ayibonge inkosi bana bahlala sezulwini akweswele ngamaNazaretha athanda unyazi athanda abasezulwini ngiyacela uNkulunkulu ngihlosekele amakhosi namhlanje lithi izwi makuyisikhumbuzo basukele khona bezothamela bezolalela ukuthi sithini ngithi ngizophakamisa phingo lamakhosazana ngubonile umsebenzi wakho waphinda baba wangikhutha ngihambele ukheswa ngingazi ukuthi ngizothatha ngihlanganiselani kepha inkosi yomusa yangenzela umusa ngikhumbula ubaba umfundisi owayephethe uhlelo owafunda incwadi etendeni abantu bephelele egcekeni lomuzi kakheswa sesihambise endlini yokugcina wathi umfundisi wathi ngiyaqala wathi kade ngiyisebenza le msebenzi kodwa namhlanje ngifunda incwadi ebhalwe inkosi enemiyalezo emihle eyathi ngimcela indlela emhlophe ubhombela amamukele amen yalenza izinto inkosi yamaNazaretha yaletha impahla ehamba ngenyawo ukaphelezele umvambeli yaphinda inkosi yanginika iphasela ufihliwe
yanginikeza u-50 ngamfundela into nomdela ngawo nangu-50 inkosi. Ithi kumfowethu bani izozolika, ithi kumfowethu bani igama likadadewenu uyini nomkaKheso. Washo umfowethu wathi udadewethu ngiyamelana. Wathi cha ngifuna ukubhala incwadi ngoba ngithi ubani igama lakhe. Yayibhala incwadi yafunda. Bantwana basezweni sokuthi ngithi baba ngicela ungikhumbule. Uthi uLamakhosazana ngicela ungikhumbule. Endaweni engikuyo ethempeleni engacotshelwa lo ngoba ngokukhokhela kungekho muntu eyakhuluma phakathi kwalo muzi yathi ubani okhona lapho kuleyo ndaweni ithi ubaba wayikhamba ngokunesempumelelweni bamkhombe eduze bathi namkhezo hawu wena sibalulekile ngizothula abafundisi leyo doni ithempela kuleyo ndawo ongekho umuzi kungekho muntu. Bafika abafundisi bagcona ithempela bathi abafundisi njengoba sesigcona ithempela amaseduze abasabathela lingabenzala ngoba la kuzokwakhiwa umuzi wenkosi. Sasibathathu somama kuKheso wesiko maye ngeke uKheso singene ethempeleni singabe siyothandaza somama sibathathu makhona uKheso alilemeziso kwangekho muntu. Ngiyacela lo mhlasehleni la thempela ngalekelwa lo ngadlula ibhasope ngiliqinile kungekho muntu namhlanje ofile landela izizwe landela izizwe Amen. Kokhela umadumalo nemfulelo maNazaretha. Silapha abantwana abasha basezulwini sihlangene ngothingo lwamakhosazana. Nami ngizobeka lokhu uNkulunkulu azongipha khona ngoba uthingo lwamakhosazana ngalibona. Kodwa ngake ngalibona lwenza ibhasikobho lwakube ezulwini. Ngamseyintabeni eyikude, kwakude kakhulu lasengakhona. Lokho ukuba ngithi kwakude kungoba indawo engangikuyo. Ngaphuma ekhaya ngalale ePortagate. Ngavuka ePortagate ngafika eMozambique ngo-8 ngalala. Ngavuka ekuseni ngo-8 ngafika lapha engangiyakhona ngo-9 wasebusuku. Yikho lokho ngithi ngangisendaweni ebude. Uma ngifika abantwana abasha basezulwini kule ndawo ngababuza laba bantu bathi uShembe nambona kanjani endaweni ebude. Bathi hayi thina uShembe sihlala naye. Kathi kodwa ngaze ngizwe ubaba uthi ufike kulelizwe. Bathi hayi thina uShembe la kulelizwe lakithi wehla phezulu ezulwini ahlale nathi asitshele yonke imithetho yobuNazaretha. Bathi njengoba usibona ngesigqoko bemhlophe sinamathempeli uyehla ezulwini afika sikhombisa ukuthi la kufanele lenze amathempeli kufanele lenze kanje. Kodwa akazafike yena ngomoya njengoba uthi wena wafika kanje. Uthi bakhuluma kuyiko. Bathi ma ukhathekile lapha ezweni lakithi sabaleka sayethempeleni uthi sathi masisethempeleni uthi yasifika inkosi yezulu lomhlaba yathi
ukuthi impi izofika inibulale lonke niphele uthi sathi inkosi kasazi uthi yasithi cha kodwa sengifunela indawo lapha ngizohamba ngiyofihla khona uthi yasisithatha isihamba nathi yakufika yasifaka ehlathini ithi sahlala kuleli hlathi kungekho manzi kungekho kudla uthi sasithi masilambile sithi kodwa sizodlala uthi sikhamba ngokudla uthi masomela amanzi siyoyibona sikhamba namanzi mhlambe kuyiqiniso kodwa phela ngazi ayashaya isabatha malanga uma lishaya isabatha mangena izinkonzo laba bantu uma bekhuluma ubezwe uyakumshaya ngoba ubezwe ukubathi mangena isabatha inkonzo iphakathi ngathi ngithi ngiyabheka kalibona ukuthi ngolo makhosana lahleli phakathi eparadise bashumayela labantu bathi masebeva inkonzo lwasukuma lapho lwafulizana kwaphuma iy'ntambo ezimhlophe emlonyeni lababantu lwafukelela othweni enkosazana lwafukelwa thayitha emzimbeni iy'ntambo ey'phuma emlonyeni lababantu bathi babethi amen bethi amen yasisuka into yasezulwini ilezi intambo seyinqamuka emlonyeni yabo yasisuka isiyenyuka angasike phela mina noma ngase ngiphuza utshwala noma ngangidaliwe noma ngangifile angizazi yathi uma ifika laphana kwavuleka izulu yangena yayithatha lezi intambo yayibeka phansi yayibeka njengey'ntambo zecansi yathi isuka yayiphephetha ngomoya zathi isuka lezi intambo zayiphendula labantu abasethempelini hhayi silapha abantwana abasezulwini size uNkulunkulu uba asidonse iy'ntambo zethu azisezulwini ngoba njengoba silapha nje sezulwini bantwana abahle basezulwini ithe inkosi amabili ngabe ngekho heyi Yeah.
okhulumayo ngomkhokheli uMaZungu kokugane kwaZulu. Ngisukuma nami nje nginovalo ngumntwana omncane akuvumi nokube ngikhulume ngiyaqhaqhazela. Yesabeka le ndawo engimi kuyo futhi ngimi lapha kwamakhosi. Abantu bonke bakaNkulunkulu ngiyabasala. Kodwa ngithi ngale Nkosi esihlangene nayo unyaka uthi ngolwamakhosazana. Ngithangisa ukuhlala ngithule ngathaze ngenzele lutho. Kutheni leli yakhaya leli yathempeli lwalo uthi wafika ingane yayingenawo amathambo yayizelwe kwaDlamini. Yafika lengane yalethwa kwathi izothandazelwa. Yathandazelwa lengane kwaShamujuni wafika ubaba uThimo lwamakhosazana elinda. Wayithatha ubaba kuleli khaya lapha engihlala khona. Wayihambisa wayisenkosini uThimo lwamakhosazana. Lengane yayingakwazi ngisho ukwenzani yayingumuntu nje amathambo engekho. Uthi uma wayo wathi ehamba isebudokotela. Uthi wahlangana nomuntu wayewubaba eNazaretha. Wathi mntanami lengane yakho injani uma yinjena? Uthi ngathi baba lokho yazalwa lengane inje. Uthi wathi awekho amaNazaretha ngakini. Wayithatha uyihambise ethempelini. Uthi ungavuma ngathi akhona. Waseyisa kithi lengane ethempelini eliseduze nasekhaya. Wasefika la wahlala nakusekulweni ndafika ubaba uThimo lwamakhosazana. Layithandazelanga leyo ngane. Lamnika amafutha uthi unina wayo wayebheka ukuthi uzoyithatha ithandazele. Uthi futhi akambhekanga nakahle wambuka nje. Uthi wathi Nkosi kusise thatha amafutha lithatha amanzi ichibi nebese lithatha insipho yokumgeza ningamgezi ngenye insipho nimgeze ngale. Ebese ningamnikezi ukudla okushisayo ngesabatha. Wathatha ichibi nempela kwabanjalo wathatha wahamba waya ekhaya nalo. Wathi uma efika wahlala nayo la ekhaya lengane. Yaqeda nje iviki elilodwa kwathi kwelesibili sayibona ingane ngoba yayithuma igolwa yephuke sayibona isihlala nje kahle uma yegolile. Kwelesithathu iviki wayizama unina lokho ehlalisa eyifaka nje emakhathonini ayeseke yahlala ingane. Wahamba lapho sathi uma ngabe sisethempelini siyabisiwe sihambile siyesontweni. Yahlala ingane sayibona ingane isukuma yakhasa ingane. Wakhala umama wathi izimali eziphelile ngihamba izinyanga ngihamba odokotela. Wathi lapha wathi ngikhipha u10 rand. Wathi namhla ingane yami ngiyayibona. Waseyahamba uma wayo sekufika isikhathi sokuthi ahamba ekhaya kubo. Wayesethi ubaba wengane wasethi njengoba usuhamba nale ngane nje nenze lokho kushiwo ubaba uThimo uthi anokwenza niphe amafutha niphe nigeze nangensimbi ningayiphi ukudla okushisayo ngesabatha. Wahamba nempela waweziviki elilodwa ekhaya. Kwelesibili iviki wayigeza ngamanzi ashisayo ngesabatha. Wayiphekela ukudla okushisayo ngesabatha. Yabuyela phansi ingane yagula ingane uThewethu yafika naye ekhaya esethi uyayibuyisa akwabe kusasiza lutho. Wathi kubaba wakithi nani menze njani ekhaya? Uthi besimenza konke simnikeza nokudla okushisayo. Wathi yini enibulele lengane? Yempela kwaba isikhashana yedlula lengane emhlabeni. Wayeka nonina uba wayeselandela nesonto wathi ayikho into angayenza ngoba nengane yakhe sihambile.
Kwaphinda kwathi ngelinye ilanga khona umuzwa kwaButhelezi khona lapha ngakithi okwazalwa khona ingane eyayikhubazekile nayo yathathwa lengane yaphinda yasuka kuluthingo lwamakhosazana. Ngithe ngeke ngihlale ngingababazi ngothingo lwamakhosazana. Inkosi yoxolo, inkosi yomusa. Yahamba ingane yafika elinda futhi. Yaphila ingane isihlala, ingane isihamba, ingane ihamba iphumela ngaphandle komuzi wakhona, isiphila ingane. Waphinda noma wayo waphinda wenza khona lokho akabe sayinaka ukuyinakelela ngokushiwo ukuthi akayokwenza ayinikeze ukudla okubandayo ngesabatha angayenzi ayinikeze konke namafutha amgeze nangensipho washo njengayo le yaphinda nayo kwaba kanjalo uthe mayisethu yayithathu yayibuyisela akwabe isikhathi yedlule emhlabeni. Ngithi angiphakame ke nami ngalomsebenzi owenziwayo uthingo lwamakhosazana omuhle kangaka ezweni lakithi waphilisa ngoba nomonakala bonwa ngabazali bengane. Ngiyabonga Manazaretha Ingcwele nami ngibonga Onyazini ngibonga kungibuyisa ngase ngihambile emhlabeni ngigula ngibulewe ngabantu. Manazaretha Ingcwele kwakuthi uma ngabe ngithathwa kuyisiwa noma isibhedlela fika esibhedlela bangithinta bethi akanalutho lo muntu ngibuyisele ekhaya. Saze sahamba saya kulaba bamanga bafika bamanga bathi hey lo muntu lo uphiliswe ushembe mina ngilemnikele ngithi ngizonikela ngawo nibuyele emuva nihambe niyobonga ngawo ushembe. Nempela ngahamba ngigula kakhulu ngoba ngilindiwe ngiphuma lapha kuJuly kwafika lento kwangishaya ngangiphakathi komnyango nje kwangishaya lapha ekhanda ngangawa phansi. Ngahamba ngaye eJudiya kubaba ngo-October ngifengambika lento kubaba ngakwazi ukuhamba. Manazaretha ngiyaphila baba ngiyazwezulu ngiyaphila ngicela ungiphilise Nkosi yamakhosi uphinde ungivikele ezitheni ezizokwenza ububi kimi. Ngiyabonga Nkosi kusisindizwe. Amen. Sondele. Hlabelela. Sondele. Siyazidinga Batwana abasha basezulwini lithi asikhulume Manazaretha mathi Nkosini ngiphakamisa ukubonga ngcwele ngoba uNkulunkulu uthemba ngabe ekhipha inqola yakhe ihamba mema abafana lapho sohlelo yake udabula nami ekhaya lamathundu ami. Batwana benkosi sizobonga umsebenzi bangcela abahle Nkosini kulela khaya ngendlela kukaMathundu ngathola amakhosazana azaba yihlala bangcele abahle basezulwini wesekala ubaba umfundisi wathi hawu uma ngihambe emhlabeni ngiyofika ngithini ngobaba umalukazana angazamthola umntwana omfana bangcele abahle Nkosini kwangumhlangano kaJulayi wathi namhlanje basemhlangano kaJulayi ngizofika nginikele nami enkosini ukuthi ngiyacela nje kube ukubelisa abantwana bangomntwana sayithola insizwa abantwana bakhe enkosini
ngonyaka odlule ibiqala ukuhamba phansi siyaphezulu kwentaba eKhenani nakulo nyaka bangcela bathe enkosini ihambile phansi bithi mayifike entabeni naSetha batwana benkosi sekufika inyembezini ngithi inkosi yezulu nomhlaba shemba ngazi uma ngiyakwazi ukwenza ukuthanda ngwena ngomunye unyaka maNazaretha ngagulelwa umntwana wami phakathi kwaleli khaya wagula kakhulu bantwana benkosi bathi masebehlangene omama bathi asambe sekumfundise kani siyocela ukuthi akufune imoto athathe lo mntwana ayise ekhaya ngoba siyabona ukuthi ugula kuyamehla bangcwele wafika umadokotela ufika umntwana wathi ngithini sathi bathi cha baba besibona ukuthi akufune imoto umntwana kodwa bangcwele bakhe enkosini wathi baba ngeke aphuma umntwana phakathi waleli khaya sengiyahamba sengiyakwadokotela ngiyakudokotela phakathi odokotela bonke batwana benkosi wahamba phakathi enkosini wafike wabika wabuya novaselina wabuya namanzi akusisiwe wathi simgeze umntwana simkhothisa ivaselina simhlikihile bangcwele ngalolo suku walala umntwana wathi zwi base bekhulume lokho nalokho bathi ngimthathe ngishonsela phezansi ekliniki wathi baba sengihamba ngenkosini ngiyakombika ngoba abantwana nabo bonke phakathi kwalela khaya kamathunjwa ngibanikeza ushembe bangcwele sizobabaza leyo msebenzi ushembe wasenzela yona batwana benkosi singabantwana abancane siyacela ukuthi uNkulunkulu batwana benkosi sizocela uthando ukuthi inkosi yesabatha sicela ukuthandwa nguwe yazezulu ngoba shembe sizothi sicela ukuthanda kodwa uma siphuma lapha ethempeleni sizobe sesikhohliwe ukuthi ngalomlomo wethu sithe shembe sicela ukuthanda mase sikhuluma ongafanele kuphela Nkosi sicela ukuthandwa nguwe ngoba uma sithandwa nguwe baba kwasawulibali yithi baba ngiyabonga shembe ekhaya uphumekulu angazi ukuthi ngiphume kanjani kodwa Nkosi ngoba ubobile ukuthi ngifanele ukuza kulesi sikhumbuzo ungilobile shembe ngizocela ukuthi ngwela amakhosazana abantwana shembe ongibusise ngabo kulela khaya Nkosi yesabatha baceliwe bagana kanye abakhanya abafuna imishado yabo kanye bona bobabili ngizocela shembe ube ungipha amandla ngikwazi ukuthwala lo msebenzi ngoba abantwana bayisibusiso shembe engabanikeza ukuthi ngolokubathi Nkosi usisizile Etuga ebusweni Yeah.
siphambi kwakho Nkulunkulu. Siyacela ukuthi sizokhuluma uqonde. Bangcwele ukuguqa kwami la ngizokhuluma ngothingo lokubathiya. uNkulunkulu engambona nowenza izinto ngazibona. Oguqe phambili kwale ndawo umkhokheli uGumede uMangubane ithempeli ithandana ithempeli eHammersdale. Umshumayeli enginaye uphuma. Bangcwele 1992 January 19 kungena izinsizwa ziphethe izibhamu phakathi kwekhala Gumede zodubula baba wekhaya. Zamdubula Bangcwele ngibhekile nabantwana kwawo7 isikhathi. Zathi mayiqeda umdubula ngibelethe umntwana wena nyaka emithathu. Zathi mayiqeda umdubula Bangcwele ngase ngima. Ngathi konje wenzeni? Ngathi mina ngisangishila. Bangcwele zathi ukuhamba insizwa. Zabe seyiphenduka zengibheka. Zathi ukukhuluma kanti zayishilo zayidumile Bangcwele. Zaphenduka zangibheka zasuka za. 1996 ngabe sengiza kulo Nkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje. Ngazonikela Bangcwele. Ngathi mangifika kubaba ngibeka indaba ngithi baba ngiyahlupheka. Ngithi baba wasekhaya wadutshulwa abantu phambi kwami. Ngathi baba ngiyahlupheka baba. Ngathi ngizocela baba ngathi ngicela impesheni yokudala 1996 lenkulunkulu. Bangcwele wathi ukuhamba baba ngishiya kwasho ukuthi sengiyakhala. Wathi ungishiya ubaba ekaqitha wala lakhe emhlophe. Wathi ungishiya ubaba wabuyajika wabuyela kumina. Wathi mntanami uphinde ukhuluma. Wathi ungakhali mntanami naye sesula inyembezi. Wathi ungakhali mntanami wathi khuluma ngizwe. Ngathi baba kwangena insizwe ezu5 zayiphethe ibhamu futhi bazangampela zamona abantwana phakathi kwekhaya. Athi baba mntanami wababona abantu. Ngithi baba ngababona baba ababili. Wathi mntanami wathi uzungabasho ngoba bazobulala. Bangcwele ngangithandaza ubusungu nemini ngithi abenze babone Yesu. Bangcwele khona yodwa insizwe ephilayo leso. Kwathi yokugcina yaqonda ngqo. Yazohlabhuka mina yathi Sibali umfowabo eganwe intombazane kumalume yathi Sibali yathi mina yathi Sibali mina ngibaqedile abantu Sibali bengithengwa. Wathi mase ngifikile mina emzini nomuntu wathi angibe ngisamshiya umuntu noma ebuza uthi wenzeni. Ngezwe nganganga Bangcwele ngangangiswa into abayenzayo. Wathi uyekusala ekhaya ngingazi ukuthi umuntu ngimbulaleleni. Wathi namhlanje baba wesenamba 9 wathi namhlanje wathi ngiphuma ubaba kade ngiyonikela ngizocela ukuthi isibhamu angisibeke ngoba senibaqedile abantu ngaphandle kwesonto. Bangcwele wadlula isonto elilodwa kuthiwe ekhaya kubo wethu ukuqhubuzelo lesisu kanti seziyamshaya insizwa. Ngizokhuluma ngemisebenzi yalo Nkulunkulu phambi kwethu. Impesheni ngangizoyicela lengayiqala ngo1996 Bangcwele impesheni. Engangizoyicela Bangcwele udokotela wengifeyilisi. Kodwa ngathi mase ngibuya phambi koNkulunkulu ophelele. Ngathatha leli forms lakhe ngaqonda nalo kuwe. Ngoba igama lasethe impesheni ngizoyithola. Senginethemba ukuthi hayi ezulwini kushiyo Bangcwele. Ngalithatha iforms lakhe udokotela lo weligcwasile ngaqonda nalo kuyena. Ngathi mangikhamba udokotela wajuluka amanzi endlini. Wabheka ngala nangale babuza wathi ngawugogo uGumede. Ngabe ngisaba umama uGumede. Ngabe ugogo uGumede lo ngimcelile Bangcwele ukuthi ngicela impesheni yokuguga. Athi dokotela hawu gogo uGumede athi ufeyile kanjani? Ngithi dokotela ngasi. Wajuluka amanzi indlela juluka amanzi lana ekhanda elikhulu lajuluka amanzi endlini. Lantanda Bangcwele lantanda lathatha abafonsi lathi gijima uphuthume kusasa futhi ubuye lafika lashawa permanent. Khuluma ngemisebenzi Bangcwele. Esizokhuluma ngayo namhlanje Bangcwele ngizonikela inkomo ebengiyikwaleta eManazaretha. Baba usesihlalweni sobukhosi. Umntwana wami engawuthola umsebenzi iminyaka isize yayiphethe wesini. Osemakhosi waqhamuka uthi umntwana mengitshela indaba yakhona uthi mana ngibona isimanga ebusuku ngithi uboneni uthi ngibona ubaba eyishintsha phambi kwami uthi wayishintsha ubaba wayishintsha ubaba uthi kuthekwe kwesihlanu waba uyena uthi wathi khuluma ngamandla uthi wathi ucelani uthi ngathi baba ngicela umsebenzi
uthi wangikhuluma ngokwabe sesho ngokungifuta wathi usebesutholeni uthi ngasukuma sengiyaluza bangcwele nangempela baba ngizobonga umntwana wathi sethola umsebenzi wawuthola indawo ezimbili wawuthola Alkekan nala inande eclinic use-Alkekan esibhedlela baba ngizocela baba ukuthi ke lo msebenzi baba owampha wona umqhube njalo nempilo baba aphila iqhubeka impilo enhle waphinda baba phakathi komzwagumente kuqabeni ingane enye yaqobeni ziphuzile ingane kwakuKhisimusi yabulalela ingane bangcwele 2006 yayiqoba ingane yaqhuma ukuthi yaqhuma ngaphakathi eyomfowethu umfowabo myeni wami ekadade wabo myeni wami bezingane ingane yavuvukala le yashona waphithana umndeni baba waphithana umndeni kwanzima iphoyisa malifika la ngithi amaphoyisa alethe nje ubhuti umuntu okhona lekhaya umakoti ngithi ngiyayibheka indaba inzima indaba yokukhuluma ngesidumbu esilele bangcwele afika amaphoyisa ngithi maphoyisa udaba pheloleni athi amaphoyisa mama ukholwaphi ngithi nginazaletha lasebuhleni bathi le mpike izolamleka ngoba kanti usebuhleni baba wangena emini kwafika ubuthongwana nje bathi mafika lo buthongwana kwangathi ngalala ngathi ngiyagibela empedeni baba ngithi ngiyalala kwangathi qhuma izulu kwangathi bekade kuvulwa ama TV ngathi yahlakazeka iTV kwaphezuka ibane endlini bangcwele kanti sefe wena nyazizwe usuzolamula lephi yaphela ngalelo langa bangcwele impi kaGumede sakwazi ukubuyisana kwaqoqwa kwakuhle ngizokhuluma lezo ndaba ke bangcwele inkosi ibusise next week Sezulu nomhlaba ngibonga ukufika kule ndawo nabasinda ngiyacela shefu ukukhuluma ngokuthi mangabona emaqadini
kodwa kumbe Potchefstroom ezivele zonyazi othandweni lithembele baba kunamagama owakhuluma phakathi kwethu waze wasithi bewusiyala baba uthunga umuntu akangayenzi intembe emntwini uma ucabanga ukwenza into amagama othingo lawo bantwana basesizweni qala uyibheke ukuthi makuthiwa wena bekuhle yini uma kukuhle qhubekeke wenze uma ubona ukuthi kumbi ungakwenzi baba wakhuluma lamagama amadle baphotosiwe kodwa baba thina sisayenza into embi komunye umuntu siyacela shempo ngicela ungasilahla ungasishiye ebudelweni noma umhlaba shempo ungasathanda singababa ngaba nathi shembe nasemademonini ngiyakhumbula ngo-1996 noma ngo-97 umhlangano ophezu kwentaba yomhlangano bazokhumbula abantu abadala la unkosikazi wayechopha inyawo etsheni lahamba itshe lapha phasi kwentaba layobikela uthimbo lwamakhosazana athi baba mina ngeke ngiye esontweni ngoba sibambana ugeza inyawo mina manje ngingcolile njengoba kuyisabatha mina ngeke ngiye esontweni leyo nkulumo yakhulunywa kakhulu satshelwa ukuthi aswahlwa into manje ala ezizeni ngoba yakwazi ukuyakushemba yocela ushemba wesikhombisa amaNazaretha ukuthi uNkulunkulu kangakanani phakathi komuzi kaBumbi-ke babungenzela isimanga ngoba kwaku-1998 angisazi noma umhlangano useThembe Ezinhle noma usedlula amasango kodwa wathi baba ngeke uvale la umhlangano uyovalwa ezivele kwabe sekukhukhulwa besekushono ezivele ngasekhaya kaBumbi baba ngimkumbiwe isiza sekuphela iminyaka emithathu akwakheki uGumbi yasebenza ngahamba ngayimbika ngathi baba ngiphila umuzi kodwa wakheki ngihlele eminyango nabantwana sezikhona iy'tini angazi ngizothi inkinga ikuphi wathi baba thatha amanzi amaningi uchele ngawo kakhulu esizini kwakumanje ngibika indaba ngoJuni indlu yaqalwa ngoSeptemba yaphela ilezo indaba abantwana basezulwini esibabazayo namhlanje ezenziwe ushembe phakathi kwethu engicela ukuthi ezulu nomhlaba usaba lwamuzwa kaBumbi nguhloniphe kuzobe sekugcineni ngiyazilezulu ngisabe negama lakho ngoba masekwenzeka into embi kuthiwa uyena noshembe lo kakhulukazi emndenini wakaBumbi ayikakasukile nkongo ebambethe ngiyacela baba ukuthi ngelinye ilanga uyisuse babone ukuthi ngishadele emzini mina wabantu abasindisiwe kakhulu wangipha-ke babesibindi sokuthi lokho kusindiswa njengakusebenzisa engakunani kusho ukunaba ngaba yilento nje shembe wangidala kayini bafika umndeni bathi Mangcobo hamba uye kule nto yakho ngesabatha lakho kodwa ngesonto sidinge swini ngathi nje ngenze ngikwenze lokho nje ngeke ngize ngikwenze masengile esabathini nje ngidile into engizonisiza ngayo ngizoniphekela ukudla nje ngoba ngikumakoti ngakholwa baba bazokwenza ngoba ngeke ngiye emidlalweni uyasho njalo kumbe asisele uyakhona emidlalweni senjalo sibantwana basezulwini ushemba asikhumbule sisonke angabe nathi madimoni nonke athathekile ngiyabonga uthembo lwamakhosazana osibusenzweni basinda ngokuphela Bye.
Siyabonga Dola labadala Mthunzi ophephile. Sibonga inhlahla, sibonga umusa osiphe wona Shembe. Lokhu kwasuka endulo Shembe umusa siyawuthola phakathi kwalomuzi. Shembe oyingcwele sicela ukuthi nathi siwamukele. Umusa osipha wona Shembe oyingcwele. Lo khulumayo uMangema wakakhanyile umkhokheli wasemseni enkandla. Uthingo lokubathiya sibonile. Silizwile likhuluma. Kodwa ukwenza kwethu akufani nokukhuluma kwalo. Sesehlule eManazarethe ngoba sesehlule nonyazi luphambi kwethu. Uthingo belukhuluma kodwa namhlanje akekho ngabe sakhumbula ngisho incwadi ozayifunda uThingo. Awusakhumbuli ngisho amazwi ahlakaniphile. Yayi memeza incwadi zize zibe yishumi kodwa kukho kwake kwangena kithi. Akungenanga nokodwa ngendlela esenza ngayo nangendlela esiqhuba ngayo inkolo. Inkolo siyihlehlisele emuva unyazi luyisa phambili thina siyayihlehlisa. Ngikhumbula usuku olukhulu loli okukhulunywa ngalo namhlanje. Kudilaya leli thempeli nenyanga yezulu zathi zingapha. Asha amakhosikazi athi uyingcwele. Kwabe kusakhuzwe kwathiwa hayibo amakhosikazi athi ingcwele. Nami ngathi mangibuka ngibheka ngakhona ngathi mangibuka uthingo lihamba phambili seliphenduke lo inyanga yezulu kwadwe kumbane engakaze ngiwubone emhlabeni phambi kothingo lamakhosazana. Amen. Umoya ongcwele uyizela wona Manazarethe awufuqwa umuntu. Awubhalwa futhi ephepheni umoya oyingcwele ungabe uthathaphi ngoba wasezulwini. Amen. uNkulunkulu akasikhumbula singanqumi. Ziningi indaba ezisiphethe emakhaya kodwa sivele size la ekhaya sizonquma sazi lezincwadi sazi ukuthi ukhona ubani akekho. Asingakwenzi lokho Manazarethe yikho siphuma endleleni. Into esike siyizelela ekhaya sike sizocela ukuphila kuShembe. Sicela uShembe asikhumbule ngosuku lokugcina. Namanje Shembe siyayicelela ukungena kwethu emasangweni asizeli uzokhonza sizokhonza wena Shembe oyingcwele ukuba uzusikhumbule asizeli izinto eziningi izwe lakithi lathokoza lajabula lufika uthingo lamakhosazana umngani ukhulu phela ungaku isidudlo kwafika kwahlala uthingo lamakhosazana ngaphansi kwabo. Amen. Intaba zasenkandla ihlathi lelane nilibonayo lingaka ya kwamemeza indoda yathi indoda abantu bayephi bayamemeza abantu ehlathini kwakulwa impi kaBhambatha kulela hlathi lasenkandla amathambo awuzwile inkosi ifika kuhalaliswa amathambo anyakaza phakathi ehlathini athi sibekelweni kanti la ngoba nanguNkulunkulu sefikile. Uma ngabe bonwa abantu abalelo othulini lomhlaba uShembe bayifika ezweni lakini wakwazi ukuthi akezile kini kuphela uze nakubantu abalelo othulini lomhlaba. Shembe sikhumbule sicela ukukhunjulwa Shembe oyingcwele. Inkosi kusizilana. Siyabonga ukufakaza obuhle nomnandi esiphiwe abakhokheli inkosi zibabusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 31. Argendini wasicela umfundisi Shozo wazimangangeni esiholo lesihlabelelo inkosi ibusisa. Nkosi uSuphama kaNgcwele.